Sama tiga saya. Kita serba kau. Abang joto ni bagi no, dia आप सबके लिए अब मिस्टर इंडिया नि से रुबारू के बोरंग नि ऑर्गेनाइजेशन नि बुंग से सो आं फर्स्ट टाइम त्रिपुरा नि अंगै आ जागाव फर्स्ट टाइम त्रिपुरा नि कंटेस्टेंट आं नो 18 इयर्स अंखाबों नि रुबारू मिस्टर इंडिया नि and ang a jaga thangai chung history khaimangkha abon bai ang belai ke proud and ang o ano trophy jo to ani tripura sarong no and tripura ni borong na dedicate khayo tabung ni bus kan gol baba hai tabuk ge ani tai 2 months ni pore ang tabuk international thangi ma thungnai ab tabuk ge ang india na represent ma khainai after 2 months ni pore ban bage ang tebo asuk ang work asuk hard work khai asuk jora khai tabuk national level bai thangka tak ba tabuk ge ani international lang ma thungi na india na represent khaina bage afrung ke anu bui india hane she hin china jagao sabon bai ang belai ke no happy and ang no jotono no koina mu song afru bono anu amti ke no support khai tongma hai ke no ani next 2 months ni pore ani je international ni ngai ang international borok kobangma countries more than 30 countries ni bai ma thangnai afru bo noram dekhen hamjagi tongre ang norong ni hamjak nango tai shuni mung nang asung puila bupru ni simi chang khani ne o one suk mung o je step bai ke nahar jakka bobo line ti ning o ma ke o jaga tini sobita actually ang age chrai ni simna Mr. India o tang khanan musungo especially ang chini boro rogno chini o state no represent khana musungo awan bagi no ang age ni simna prepare go khaijak since ang gym join khaimani se ani fitness no sramna bagi Mr. India o fit ang manam bagi and ang kabu sana thangke ang je asike kolom tikhi klaimani obo no rong nugi to an yago and by belakan happy and business khaye o tripura ni ngai first time chini borok ngai select ngai after 8 clears round khaimani pore se chin of finalist to ang shogika finalist sogimani pore a jaga kabang ma interviews round of angkha expert rok tonga jaga psychology doctor tongwa 20-30 years ni a jaga tamne shanai judge rok aske nang borong no nang fake singi me abong bus ka
tambah hingga orang nin buskang uklog jotun se camera neng kisah na fake mungkin na borok saiman tanggo ke first round ni simino tabuk se round jura final jura ceng agi ni simino ceng marks points count ke haja go Mr. India wo hingga last to tangga cine question answer tai bong ka jaga wo stage bong ka and ang borok je naimani high quality ani saga borok nukna an bai borano tau tini o Mr. India Tourism World 2022 anu borok samirika and ang khayo o tau Mr. India Tourism wala ba ang achini India no represent haipru bo ang amti kheno ang like tai bo kaham khaimantu huni tabung ni sete double kaham khaimantu huni ang chai tok mai Tripura hastini bagi je booting nono je aro Mr. India bagi booting bo khlok jaka aro ni bisingo Tripura ni boat hai ke bas sini India ni bisingo ba notice ni bisingo boat bahai ingkha actually of voting ke only total je finalist 36 jon ani bisingo duijon borong na simi chance rebo top 20 o direct khanan bagai haipon unfortunately ang of voting ti thangmalia Rajasthan e chalasi voting highest manchi ho haipon o top 20 o tai 18 jon bo chance ko like top 20 o tai jaga tong mag nei simi se voting ti thango haipon ang ani points rok ka hamung mani by judge rok ana hamjang mani by ang a jaga bo voting ni like voting ti maya phanang ani sak ni tam chanai fan by the norong ni shuri mani by ang jaga bo kaham ke khaima ka haipano noro anu ang voting ti a jaga habe direct entry hab maya phanan noro anu well wish khai tong mani awan by belai ke important awan bagai ang belai ke ham by norong nam maro and ang barban no sakachi ni audience rong no bo noro ko vote na ka ni bu mu ko simi vote ready also ang I maybe kemang audience no confusing gay buni jaga rogo border like ani order dia kare al jaga ko share points ro kise garbarang kana an by kokre hepanang je dino chini semi finale dino as afro ke top 20 ni borok direct announce khareka je direct entry mane rok duijon borok after ang kisa nervous ang because ang one sugui tong mane ang no top 20 o direct thanai a grand finale ni sekang ne hepono ang bakhaw to chongjak no top 20 to direct entry ti thangme ka botam ba tai 18 jon to borok tongo a jaga ne bisingolan bumung rok klayan ne but finally ang ani a jaga 18 ni bisingo ani bumung tongo and tagnubi mana norok ani a trophy paitalo Tripura sarni bagi to nang kaisa kusung athukri nge bumung sujagi phaikai Tripura hasteo oba ke next tai generation rok no nini oba hai lamao te kuchugo kanani bagi bobo hai tabung ni generation rok no ko bumung to nai nini bisingte actually ang Mr. India participate khaimani se chini yacht rong no ang bong inspired khaina ba tamba inge norok sana thanga ang belake sorry tamba inge chini o jaga ne tagni yacht rok connect drugs of kilakjak and ang chini Tripura kaisina kamya bungke kaisa yacht rong ni leadership kare ang borong ni leadership pungna ni bagino so that boro anu naye shirangai borok bo chini state ni bagai chini country ni bagai shirang mantung ni aban ani kaisa main target tong mani ke borok anu nugui like at least fully sering mai apano kisak masamak ni pano ani taraf se kaham lama faika aban ani bagai happy ngai nangoro tourism world ni semana tijak fia khana mani ba khoborok khana ka nang kaisa charming smile abo ke subtitle award to bang mangkhaw ke charming smile aban bagai bo ang happy ga khobo be baksa ab kang kadilia trophy ke bising to boma ke mana yar prize ma ka mana ful dikisa maybe bro ani nama ma kha hamu dimple anu ge khana borok hamja kana aban bagai ang wansu aban bagai no purano charming smile rakna hai okay Ni mo tahu sering kerja aja. Ini guna dengan guna produk mana? gari kau ye kata kan lah ko yes
Đây, đây,